Dobar dan želim da pozdravim sve prisutne. Hvala što ste izdvojili vreme da pristupujete izlaganju. Kao što možete vidjeti, tema mog izlaganja bit će implementacija i razvoj radnog procesa u softveru TrendSteel unutar naše firme. Prvo da se predstavim, ja sam Đorđe Petković, po struci sam diplomirani građevinsko inženjer. U firmi sam zaposlen kao projektant i bavim se projektovanjem konstruktivnih elemenata i izradom projektno-tehničke dokumentacije. Radim u firmi Nord Engineering. Nord Engineering je osnovan 1990. godine od strane Lazara Markovića i bavimo se projektovanjem, stručnim nadzorom, konsultingom, inženjeringom. Učestvovali smo na mnoštvu inženjerskih objekata, tipa industrijski objekti, distributivni centri, stambeni kompleksi, poljoprivredni i hidrotehnički objekti. Imamo tim iskusnih stručnjaka koji teže unapređenju naših novih načina projektovanja i jedan od rezultata te težnje jeste da se mogu staviti ispred vas i izlagati vezano za program koji smo tek 5 godina dana po prvi put upoznali. Tu možete vidjeti jedan kratak sadržaj koji ovdje nije toliko bitan, svakako ćemo to preći sad tokom izlaganja. Prvo smo želeli definisati osnovne kriterijume koje program kojim ćemo zapravo izraditi i radioničke detalje i sve crteže za dokumentaciju koja sadrži čelične stopove. Želeli smo zapravo definisati šta sve treba da zadovoljava da bi ga koristili. Jedna od tih stvari jeste bilo uniformisanje crteža, da se nadalje vežemo za određene lejere, određene debljine linija, određene načine obeležavanja elemenata, na određen način prikaza, specifikacije elemenata itd. Iz iskustva nam je bilo jasno da novi softver mora da ima mogućnost prikaza 3D pogleda za sve detalje, sklopove, davanje dodatnih pogleda, preseka i da to radi efikasno i jasno po potrebi. Zatim, bilo nam je potrebna efikasnija izrada i brža razrada detalja, kao i bilo kakve projektno-tehničke dokumentacije na kojem god nivou da nam ona zatreba, bio to PGD ili PZI ili čak radionička dokumentacija. Zatim, bilo nam je potrebno da se što preciznije i što lakše može dobiti specifikacija u bilo kom vidu koji zahteva, recimo, investitor ili izvođač radova, jer, recimo, što je prethodno moglo teške potrajati u Excelu, da se sastavi, recimo, posebno lista anker ploča ili posebno samo ankera, ili da se da posebno lista po stopovima ili za ukupno sve elemente za trebovanje, to se ovog trenutka moglo na kraju dobiti jednim klikom ako se template-ovi dobro podese. Zatim, trebalo je da se vodi računa i o tome da nisu zapravo sve kolege prešle na rad u BIM-u ili u nekim softverima koji su, nazovimo, novijeg datuma, kao što je, recimo, AutoCAD, ako pričamo o crtanju nekih podloga, a isto tako smo morali voditi računa o tome da novi softver bude u skladu i da može da se sinkronizuje i da se preuzimaju podloge, znači, iz CAD-a i iz Revita. Recimo, bitna nam je bila kasnije i laka i brza edukacija ostalih kolega koji možda nisu mogli učestvovati u kursu i da se što lakše može pristupiti izradi neke dokumentacije sa što manje utrošenih sati usavršavanja znanja u tom programu. I naravno, na kraju, podešavanje samog softvera da bude što brže. Ako već jednom imamo neke template, neke dodatne baze podataka koje smo usvojili da ćemo koristiti, da njih možemo bez problema preuzeti na ostale računare i primjenjivati ih bez dodatne potrebe za obukom, da se i taj deo mora, da se tim delom mora baviti svaki kolega. Mi smo imali kurs iz Advanced Steel-a još u junu 2018. godine i taj kurs je sadržao 24 časa. Nakon toga, ja sam imao čast da izradim prvi projekat na nivou PZI-a
u advanced stilu u potpunosti. I to je bio objekat u Mint Parku u Kragujevcu i to je bila jedna nadstrešnica koja se možda ovako i ne vidi najbolje, ali je ona lučna. I dimenzija je 24x37 metara. I za nju je znači kompletna PZI dokumentacija sa specifikacijom bila urađena sa manjom pomoći od strane tehničke podrške iz Timcada. Tu smo se morali pozabaviti sa eksperimentisanjem nekih novih idejnih veza, recimo načina ankerisanja, načina veze između nekih elemenata koji su nadalje svi bili prostorni. Isto tako, mnogi problemi su se lakše mogli sagledati u prostoru tipa, na primjer, ankerisanje nekih fasadnih podkonstrukcija ili rešetki na stup koji više nije morao obavezno biti samo viđen u 2D i zaključiti gdje se zapravo neki element nalazi i na koji način se susreću, već se sve moglo sagledati i na taj način dati najbolje, najefikasnije rešenje. S time da smo počeli koristiti i standardne konekcije unutar advanced stila, gdje smo najveću primjenu i najbržu primjenu zapravo našli u pravljenju ankerisanih veza kod fasadnih stubova i sem toga kod spregova, kod krovnih spregova, vertikalnih spregova sa veznim umovima i vicima. Tu se recimo može vidjeti jedan detalj veze sprega u gornjem pojasu sa krovnom rešetkom. Isto to možete vidjeti u donjem pojasu. Kako vidite, tu je sve dato uvek u 3 projekcije plus u 3D prikazu. Također, recimo jedne veze stuba Atike sa gornjim profilima za opšav panela. I opet također u 3 projekcije sa 3D prikazom, što je nadalje postao standard da primenjujemo radi lakšeg sagledavanja svakog detalja na licu mesta prilikom montaže. Nadalje, kao što sam prvo spomenuo, jedno od osnovnih stavki je bilo da možemo napraviti bilo kakav vid specifikacije koji je potreban za izvođača ili za investitora. I jedno od tih stvari koje smo morali uraditi jeste bilo usklađivanje template-a specifikacije koju daje Advanced Steel sa našom specifikacijom. Ovdje možete vidjeti naš šablon specifikacije koju smo imali originalno, a u Advanced Steelu smo ga pretočili da na kraju može se i zaključiti da izgleda i preglednije i on u potpunosti služi svim našim potrebama. Zatim, kao jedna od osnovnih konstrukcija na kojima smo usavršili program jeste skup stepenica koje su i neke od njih bile evakuacione, a neke ulazne stepenice na kampus Nordbahnhof u Austriji, gdje smo trebali razraditi radioničke detalje za sve sklopove svih elemenata za dobrih par stepenica. Ovo je jedna od tih stepenica i tu sam želeo prikazati koliko je ukupno sati potrošeno za izradu komplet konstrukcije u 3D, za izradu radioničke dokumentacije, za izvlačenje specifikacija, davanja gite, rost lista i plana pozicija, sa dodatnim osnovnim arhitektonskim crtežama u više osnova i preseka. Ukupno je znači utrošeno 97 sati. Kad pogledamo ukupnom, to je otprilike 2 crteža, odnosno 2 lista papira za sat vremena, što je vrlo dobar prosek, naročito ako se uzme u obzir da su tu rešene sve veze i da su one statički ispravne za toliko kratko vreme. Ove stepenice su, sve ove stepenice koje ću trenutno prikazati, bile su dosta unikatne. Pošto u Advanced Steelu postoji mogućnost da se naprave preko određene komande automatski neke stepenice koje se mogu usklađivati našim potrebama. Ali tu su bile neke specijalne želje investitora i arhitekata od strane Austrije, odnosno ovih projektanata iz Austrije, da te stepenice budu na određeni način kreirane sa nekim savijenim limovima i dodatnim profilima, te se nije moglo direktno primijeniti način kreiranja stepenica u Advanced Steelu. I čak i na taj način nije toliko potrebalo napraviti te stepenice kao što smo očekivali.
Tu smo morali voditi računa i o tome da su tražili posebno položaje svih rukohvata, dodatne položaje i načine kačenja mreže i kablova koji su trebali biti, tako reći, kao zaštitne opne oko stepenica na višim spratovima, a tu je naravno bila i izrada svih sitnih veza za koje smo dobili statičke proračune i recimo okvira vrata i tome slično. Znači do posljednjeg šarafa je sve bilo kod nas. Zatim sljedeće stepenice su recimo također specifične u smislu da su one trebale premostiti više spratova, a da je postojao neki problem sa denivelacijom visine obraznih nosača i AV poda za koji su se trebale ankerisati, koji recimo u arhitektonskom smislu nije originalno bio rešen, te je Advanced Steel odlično poslušao nakon kreiranja 3D modela da dočaramo taj problem arhitektima i da im damo neko prikladno rešenje. I recimo za ovaj posao nam je ukupno trebalo 72 sata, a trebalo je ukupno 128 sklopova napraviti. Jedan sklop je išao na jedan crtež stalno i opet dva arhitektonska crteža sa 3D pogledima i sa Viteros listama i tako dalje. Zatim, evo neke malo sitnije stepenice koje su trebale premostiti samo jednu etažu. Za njih je trebalo 45 sati, s time da smo imali 48 sklopova i tu je zapravo najveći problem bila komunikacija između arhitekata i nas, jer je usput postojala neka težnja za izmenom geometrije i nakon kreiranja 3D modela lako smo mogli iskomunicirati sve moguće nedoumice oko vođenja rukohvata, svih okvira za postavljanje mreže, kao zaštitne mreže, neke nazovimo opne, oko stepenica. I dosta se efikasno rešio zapravo ceo model za 45 sati. I posljednji model iz ovog skupa projekata je samo po tome drugačiji, da se tu trebala rešiti i neka dodatna konstrukcija za prelaz preko atike na posljednjoj etaži, gdje smo također mogli bez problema rešiti u prostoru sve veze koje su za to bile potrebne. Ovdje je utušeno 86 sati. Malo mi je bez veze da spominjem koliko je tona čelika koji je od ovih objekata, jer je to veoma subjektivna stvar za svaki objekat, jer mi možemo, na primjer, napraviti u Advanced Steelu veoma lagano jedan ogroman set vožnjača i dobiti lupam 100 tona, dok u ovom slučaju možda za 6 tona pa potrošim recimo 10 puta više vremena. Tako da samo vreme ne može da odražava direktno koliko vremena potrošimo po jednoj toni čelika. Zato sam probao izostaviti možda taj podatak jer ne bi dao pravo viđenje stvari ili pravo činjenično stanje o tome šta sam program može u smislu količine čelika. Samo da pokažem par nekih radioničkih detalja sa kojima smo zapravo počeli razradu ovih stepenica. Tu se naravno može vidjeti standardan prikaz radioničkih detalja sa više projekcija, odnosno sa projekcijom od napred, od nazad, bočno i sa karakterističnim presjecima. Sem toga tu se nalazi i lista krojenja elemenata i lista ankera i lista limova. Isto tako, recimo, jedan konzolni nosač stepenica, odnosno obraznih nosača, također sa više projekcija i sa listom limova i profila za krojenje. Također, recimo, jedan obrazni nosač sa svim svojim elementima i u levom donjem uglu možete vidjeti i jednu malu specifikaciju svih elemenata koji idu u taj sklop, što ujedno prikazuje i da zapravo ovaj jedan list je sasvim dovoljan u radionici da izrade komplet ovaj sklop bez ikakvih dodatnih informacija. Meni možda najlepši detalj, ali nisam siguran da će se svako složiti, jeste recimo noseći stup za stepenice na kojem je posebno data lista krojenja, gdje je naravno bio samo HEA profil sa svim obeleženim rupama za bušenje sa svake strane i sem toga data lista limova koji su trebali biti zavareni.
Recimo, još jedan primjer za neku manju halu jeste nadstrešnica kod Lakirnice na Mid Parku u Kragujevcu, gdje smo također na nivou PZI-a trebali razraditi cijelu dokumentaciju. Ona je bila dimenzija 60 x 18 metara i tu smo također trebali sagledati sve moguće prostorne veze. Jedni od osnovnih problema su bili denivelacija donjeg pojasa rešetkastih nosača, poprečnih i podužnih, koje smo mogli sagledati u prostoru i adekvatno dati rješenje sa veznim limovima za spregove u donjem pojasu, s kojima smo zapravo na neki način ispeglali doveli u horizontalu, da ne predstavlja nadalje problem i da ne dolazi do nekog ekscentričnog naprezanja elemenata. Iste te veze se mogu vidjeti i tu, gdje smo imali par specifičnih rješenja. I sem toga, znači, ukupno je potrošeno za celokupnu PZI dokumentaciju sa svim crtežima, izgledom 3D modela i za sve detalje i proračuna je veza 80 sati, što je opet veoma prihvatljivo vreme za toliki obim posla. Naravno, uvek su nam tu od pomoći i kolegi iz Teamcare-a. Tu sam htio prikazati, recimo, plan pozicija krovne konstrukcije u gornjem pojasu, gdje se može vidjeti jedna cijela osnova sa svim mogućim označenim pozicijama i sa svim karakterističnim presecima. Isto tako se može vidjeti plan pozicija u donjem pojasu. Komplet plan pozicija za fasadnu podkonstrukciju. I sem toga, jedno od zanimljivih crteža jeste davanje svih preseka za kompletan objekat, gdje postoji više načina da se to reši. Ja sam pribegao jednom od najjednostavnijih rješenja. Kažu ono, ako je nešto jednostavno, nemojmo da komplikujemo. Recimo, ja sam izvukao od komplet 3D modela jednu osnovu, gledanu od gore, i na nju sam u advanced stilu posebno tokom razrade crteža dodao preseke kod kojih sam mogao direktno kontrolisati koji stil da mi se koristi za vidljivost linija, za obeležavanje elemenata i tako dalje. I sa time sam zapravo dobio jednu mini legendu uz zaglavlje sa kojom sam označio gdje se nalazi koji presek, a da se svaki presek još uvijek mogao postaviti i na isti papir i da to bude pregledno i zatim da iskotiram šta je za mene zapravo najbitnije da se vidi na svakom od ovih preseka. Tu se može vidjeti recimo radionički detalj jednog tipskog elementa nadstrešnice, odnosno glavne rešetke, gdje smo počeli prepravdati radioničke detalje i dodavati posebno 3D pogled sa oznakom svih elemenata od kojih se on sastoji. Uvećano se tu može vidjeti, znači, 3D prikaz sa svim označenim elementima. I nakon toga da smo imali zapravo razrađene sve te template i stilove unutar firme, kolege su počele da se aktiviraju malo u advanced stilu i da i oni počnu raditi projekte, odnosno barem neke veće konstrukcije sa ovim programom. Jedno od tih novih projekata ili konstrukcija jeste ova konzolna nadstrešnica u Mint Parku za upravnu zgradu, koja će biti vrlo lepa. Tu su se također trebali rješavati neki prostorni problemi i dati posebni načini ankerisanja elemenata u zavisnosti od položaja, da li su uz stup, da li su uz neku vutu ili su direktno kačeni na ploču. U desnom gornjem ćošku možete vidjeti posebno ankerisanje direktno u ploču sa donje strane, dok se u levom donjem ćošku može vidjeti recimo ankerisanje u ploču i u stup. Ukupno za cijelu izradu PZI dokumentacije bilo je potrebno 20 sati, što je opet vrlo malo u odnosu na to koliki je obim posla trebao. Tu možete vidjeti recimo osnovu sa svim mogućim presecima i sa 3D prikazom. Tu su naravno svi tipični preseci rešetkastih nosača za ovu vrstu rešetkaste nadstrešnice sa svim potrebnim kvotama i obeležavanjima sklopova za koje su posebno date onda i specifikacije. Ovo je recimo radionički detalj jednog tipskog sklopa za rešetkasti nosač.
gdje smo također dodali posebno radi lakšeg sagledavanja položaja svih elemenata i posebno 3D prikaz sa svim pripadajućim elementima. I sem toga, nedavno smo počeli sa razradom PZI dokumentacije za jednu dosta veliku fabriku u Subotici, Vojsen. To će biti jedan proizvodni objekat sa administrativnom zgradom i pratećim objektima, gdje smo se odlučili da ćemo komplet PZI dokumentaciju izdati u advanced stilu, odnosno izraditi u advanced stilu. Jedno od primjera koje sam sad mogao donijeti sa tog objekta jesu stepenice za vezu između administrativne zgrade i proizvodnog dela objekta. Za 24 sata se sačinila komplet PZI dokumentacija, s time da je prvo napravljena i statika i razrađeno idejno rješenje u CAD-u i iz tog idejnog rješenja iz CAD-a sve u advanced stilu sastavljeno. Korišćene su dodatne neke naprednije komande u advanced stilu i za 24 sata to uopšte nije loš rezultat. Tu se može vidjeti ista ta stepenica od dole, da se može sagledati i sva podkonstrukcija koja je trebala za postavljanje giterost gazišta. Tu se može vidjeti plan pozicija za komplet stepenice na jednom crtežu, sa dodatnom razredom radioničkih detalja za stup stepenica gdje se mogu vidjeti svi vezni limovi za vertikalne spregove i za vezu sa obraznim nosačima i podkonstrukcijom za giterostim. Također recimo jedan celobrazni nosač sa svim položajima rupa i sa planom sečenja i dodatnih profila koji su potrebni da se izradi sklop. Recimo jedan detalj podkonstrukcije kod podesta, gdje se opet može vidjeti da postoji posebno na samom vrhu sredini crteža 3D model sa prikazom svih elemenata. I također recimo ograda, jedan od segmenta ograde. Dodatno znači prikazani su još i detalji za vezu, na primjer ovdje ankerisanje obraznog nosača za kod hale, zatim prikaz veze vertikalnog sprega sa stubom i sa obraznim nosačem, zatim veza stuba sa vertikalnim spregom gdje se mogu vidjeti i horizontale i dijagonale, također dati 3D prikaz. I isto tako opet gornja veza recimo na ćošku gornjeg podesta između stuba, obraznih nosača i dijagonale vertikalnog sprega. I kao neki novi posao koji je trenutno u toku, to je razrada tehničke etaže na AB ploči na krovu administrativne zgrade, koja je također komplet u čeliku i rađena je u advanced stilu. I tu je recimo primijenjeno po prvi put, primijenjena je komanda za penjalice, koja nam mnogome olakšava posao. Sa tom komandom praktično u roku od 5 minuta možete dobiti cijelu penjalicu uz manje namještanja, a naravno sve u skladu sa našim potrebama. Isto tako, ovo je recimo detalj između ankerisanja stuba i dodatnog pripajanja vertikalnog sprega uz taj stup. Tu su zapravo korišćene dvije standardne veze iz advanced stila u kombinaciji gdje se jedna minimalno korigovala da bi se druga veza mogla uz nju vezati varovima. Naprimjer, u ovom slučaju anker ploča se trebala produžiti van nosača, van stuba da bi se za nju mogla zavariti adekvatno veza samog vertikalnog sprega. I da ne dužim priču, znači da tu iz cijele ove priče izvučemo i par zaključaka. Advanced stil zahtjeva duži period namještanja podloga, stilova, procesa, samih templata za specifikacije, ali svo to utrošeno vrijeme kasnije se jako brzo nadoknadi kad više te stvari ne moramo raditi i svaki od ostalih radnika može preuzeti postojeća podešavanja i primjenjivati ih i potrebno je isključivo samo minimalno edukovanje tih radnika, upućivanje u način crtanja i u par procesa izvlačenja crteža i da ne slažemo sa par klikova se izvlače specifikacije, u zavisnosti kako želimo. Također, recimo, dobijaju se mnogo pregledniji crteži sa mogućim 3D pogledima koji mogu olakšati posao pri samom izvođenju
izvođačima na licu mjesta. Zatim, moramo definisati neki radni proces unutar firme kojeg se svaki radnik mora držati. Znači, ako ćemo želiti mijenjati ili unapređivati naše podloge, stilove, načine prikaza elemenata, debljine linija koje ćemo koristiti za određene stilove, to sve mora da se radi na jednom računaru i da se na ostalima direktno implementira. U suprotnom dolazi do razilaženja i crteži više ne mogu dati isti prikaz projekta, odnosno neće biti u skladu sa našim standardima koje definišemo unutar firme. Pozitivna strana Advanced stila jeste da se vrlo lagano menjaju svi mogući 3D modeli ako se koriste dinamičke veze, odnosno konekcije koje se definišu unutar Advanced stila iz templata koji već postoje. Recimo, pomeranjem određenih elemenata veza se automatski koriguje, ili ako jednu određenu vezu kopiramo na druga mesta i među tim vezama ostvarimo sad pod znakom vezu, onda ako namještamo jedan koji je master, automatski se svi ostali koriguju i jako se puno može uštedjeti na vremenu. Ako sad pričamo o nekom modelu od 5-6 hiljada kvadrata gdje imamo recimo 120 puta jednu te istu vezu, nećemo trebati svako posebno menjati. Mnogo se ubrzava način crtanja i izvlačenja detalja i možemo dodatno mnogo više pažnje obratiti na pravilno kotiranje i obeležavanje detalja, jer ne moramo toliko da se bavimo sa crtanjem peške, već ako napravimo ceo 3D model tako kako treba, onda nećemo imati problema ni sa presecima, ni sa detaljima. Naravno, tu moram naglasiti da svaki model mora dobro da se koncipira i svaka greška proizilazi zapravo od samog crtača, odnosno čovjeka koji crta taj 3D model, te se mora obratiti pažnju pri sklapanju 3D modela. Tu su najlakše greške i tu se najviše mora usporiti sa radom. Kao neko nužno zlo i kod Advanced stila se mora naglasiti, izvinjavam se, kao neko nužno zlo i kod Advanced stila postoje neke negativne strane koje se trebaju napomenuti, koje su, tako reći, prostor još za unapređenje. Jedno od tih je da se crteži moraju posebno pregledati. Oni jeste da se generišu, oni jeste da imaju neki osnovni prikaz koji može biti vrlo lep i vrlo zgodan, ali još uvijek mora svaki crtež da se pregleda, da se ne izostavi neko određeno obeležavanje ili da se neka obeležavanja recimo ne preklapaju. Neka kotiranja još uvijek nisu dovoljne, moraju se dokotirati. Isto tako, recimo, postoji potreba za korištenjem neke inženjerske logike. Nije svejedno da li neku vezu tek tako preuzemo iz Advanced stila. Moramo je prvo proračunati. To računanje može biti u Autodesk robotu, može biti u ideji statici, može biti i peške. Bitno je samo da znamo to što trenutno modeliramo i to što će biti dato u detaljima, da će to moći da izdrži te sile na koje je taj objekat računati. Znači, još uvijek ne možemo uzeti zdravo za gotovo da će nam konekcija biti odgovarajuća. I u principu, znači, ljudski faktor je još uvijek najčešći uzrok i u tom polju za neke greške, bez obzira na to što postoje neki bugovi. I, znači, na kraju krajeva, dobar inženjer uvijek prekontroliše dobijene rezultate, pa tako i u ovom slučaju mora prekontrolisati, a u ostalo Advanced steel je nadam za prvo. Ja bih se zahvalio na pažnji i ako imate možda neka pitanja, možete postaviti sad, možete kasnije postaviti na pauzi. Hvala.